Rero bakunzi ba Samuzo timbaje kubasuhuza neza ko meze neza. Bibutsa ukanda subscribe, like, share na comment nyakweze kubona amakuru ku gihe. Rurindo imodoka yari itwaye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi yakoze impanuka. Imodoka ya Coaster yari itwaye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi yakoze impanuka, umwe mu bari bayirimo ahita apfa, mu gihe abandi yari itwaye harimo 7 bakomeretse bikomeye. Iyo modoka yari itwaye abantu 28 bari bagiye mu nama y'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Musanze. Impanuka yabereye mu muhanda wa kaburimbo Gicumbi Base mu mudugudu wa Sakara akagari ka Rwiri, umurenge wa Cyungo mu karere ka Rulindo. Umushoferi witwaye birakekwa ko yaba yananiwe gukata ikorosi, imodoka ihita umuhanda igwira urubavu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Jean Bosco Mwiseneza yavuze ko abagenzi bari bayirimo uko bari 28, barimo umwe wahise witaba Imana, 7 barakomereka bikomeye, abandi 19 bakomeretse byoroheje bari kwitabwaho ku bitaro bya Byumba. Yakomeje avuga ko hahise hatangizwe iperereza ngo hamenyekane icyateye impanuka, ndetse umushoferi wari yitwaye iyo modoka kuri ubu bari mu maboko ya polisi sitasiyo ya Bushoki. CP Mwiseneza yibukije abatwara ibinyabiziga kwirinda uburangare mu gihe batwaye no kujya bita ku kuringaniza umuvuduko wubahiriza amategeko y'umuhanda. Rero uyu muntu wapfuye tumwifuriza iruhuko ridashira, twihanganisha inshuti n'imiryango byabuze ababo, Imana ikomeze kubakomeza. Kandi n'aba ngaba bakomeretse, Imana ikomeze kubafasha aho bari bakire vuba, bazasubukura inama yabo bari bagiyemo, ibintu bigende neza nk'uko byari bigiye kugenda kuri ubu ngubu. Rero yanga kabura mukwagira gucyo cya Samuzo TV, bibutsa ukanda subscribe, like, share na comment yakoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.